আপোনালোকে কি উদ্দেশ্য লৈ এইখন ঠাইত আহিব লগা হৈছে? প্ৰথম কথা, আমি অসমৰ বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি, ৰাভা, তিৱা, দেউৰী, ডিমাচা, গাৰো 8টা জনজাতীয় সাহিত্য সভাৰ এটা যৌথ মঞ্চ। খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভা অৱ আছাম অসম, ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল সাহিত্য সভা অৱ আছাম, তাৰ পৰা আমি আজি আমাৰ বিটিআৰৰ চিৰাং জিলাৰ এই বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদিত ভূমিপুত্ৰ বড়োসকলৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি। খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভাই জন্ম লগ্নৰে পৰা ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি ভূমি অধিকাৰ বা বন অধিকাৰ বা আমাৰ প্ৰত্যেক ভূমিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আমি কিছু মাত মাতি আহিছোঁ, কাম কৰি আহিছোঁ। তো অলপতে 2021 নৱেম্বৰত লামডিঙৰ গাৰো বস্তি আৰু গাৰো গাঁও ডেকা বস্তি আৰু পাগলা বস্তিত 96 গাৰো ফেমিলিক এভেকশ্যন কৰিছিল। তাৰপিছত আমি গাৰো সাহিত্য সভা আৰু ইচ্ছা আমি গৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ। তেওঁ কৈছে যে আমি কোনো খিলঞ্জীয়া জনজাতিসকলক আমি উচ্ছেদ নকৰোঁ, উচ্ছেদ কৰিলেও তেওঁলোকক বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আমি এটাৰ পিছত এটা এভেকশ্যন আমি দেখিছোঁ। সেইকাৰণে শেহতীয়াভাৱে এই চিৰাং জিলাৰ এই আমাৰ ৰাণীখাটা ফৰেন ৰেঞ্জত এইখিনি যিটো আমাৰ কালবাৰী আৰু গলগটা এই অঞ্চলৰ উচ্ছেদিত বড়ো ভূমিপুত্ৰসকলক খবৰ ল'ব আহিছোঁ আমি দেখি হতবাক হৈছোঁ, হতভম্ব হৈছোঁ যে ইয়াত বড়োসকল কেনেকৈ ধৰণে জীৱন যাপন গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে অসম চৰকাৰেও যেতিয়া এভেকশ্যন কৰিছে, বিটিআৰ চৰকাৰৰ নিশ্চয় ইয়াত জড়িত আছে। গতিকে আমি এটা দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ অৱস্থা আৰু আমাৰ এই বনাঞ্চলৰ অৱস্থাটো আমি দেখিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম অসম চৰকাৰৰ লগত বা বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত আমি অলপ অৱগত কৰাম যে ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া বড়োসকলেও জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ বনাঞ্চলো ৰক্ষা হ'ব লাগিব। এই দুই কুল ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লয় আমি নিশ্চয় জনাম। जों दिनै आसामनि मोन 8 थागिबि जनजाति सुबुंनि साहित्य सभा जेरै बर' साहित्य सभा, मिसिं साहित्य सभा, कार्बि साहित्य सभा, राभा साहित्य सभा, देउरी, डिमासा, तिवा आरो गार' साहित्य सभा मोन 8 साहित्य सभानि मोनसे जथाय आफाद। बे आफादनिफ्राय बर'लेण्डनि जि चिरांनि रानिखाता बे हाग्रामा ओनसोलनि न' बां सिफाय जानानै सिलिंखार खालामजानाय बर' थागिबि बर'फोरखौ जनजातिफोरखौ खबर लानो फैदों जों। हाजो हायेननि गासै साहित्य सभानि मानसिफोरा लोगो नांनानै। तो बेयाव नुनानै जों सोमों जादों जे थागिबि बर'फोरा दाबो बेबायदि आलाय सिलाय जादों। बर'फोरा मोनथाम सुक्ति खालामबाय, बिएसि, बिटिसि, बिटिआर। बिनि उनावबो मानो बेबायदि गोदाव सोराव जानो गोनां जादों बेखौ जोङो सोमों जादों। हाजो हायेननि कार्बि आंलंनिफ्राय फैदो कार्बि साहित्य सभानि एक्स प्रेसिडेन्ट, दिनै डिमा हासाव हाफ्लंनिफ्राय फैदो डिमासा साहित्य सभानि, गार'फोर फैदो गार' साहित्य सभानि, तिवा दोङो, देउरि दोङो, मिसिं दोङो, सोरबा फैनो हायाखै। जों सोमों नांदो बेयाव मानो बेबायदि जाखो। तो जोङो जोंनि हादोराव थांना थानांगोन। बे मोन्थाया जोंहा दोङो, फरेस्टनिबो मोन्थाय जोंहा दोङो, किसुमान आयेन कानुननि खोथा दोङो। बे आयेन कानुननि गेजेरजों जों थांना थानायनि राहाखौ दिहुननांगोन। थागिबि बर' जनजातिफोराबो थांना थानांगोन आरो हादोरनि सम्पति हाग्रायाबो बासिना थानांगोन। बे मोननैखौ मिलायनानै आसाम सरकार बिटिआर सरकारा मा खालामो बेखौ जों रायज्लायनानै बिथांमोननो जनायनो थाखाय मिथिनो फैदो आसलते मा जामारदो। जुदि थारैनो हा गैथारि बेयाव आलाय सिलाय जाफैनायफोरा हा मोननांगोन। बहा होयो बे बिटिआर सरकारनि बिबान, आसाम सरकारनि बिबान। आयेनगत भावे बेबस्था खालाम। तो
जों बे खोथाखौ दिनै टिभि पेपाराव मोनबाय थानानै जों गोबाव जाबाय फैनो हायाखै खिन्थु दिनै फैना नुनानै जों मिथिबाय नंगौ जोंनि मानसिफोरा आलाय सिलाय जादों बेखौ माबोरै जों सुस्रांनो हायो बेनि बेब'स्थाखौ जों आसाम सरकारनो फोरमायगोन भारत सरकारनो फोरमायगोन बिटिआर सरकारनो फोरमायगोन बेखिनियाल' ओंखारनोबो हागोन नामा गतिके जों बुंनो हायो दुखु सुखुखौ मिथिनो फैदो मिथिनानै जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जनायगोन जे बर'लेण्डआव बेबायदि बर'फ्रा आलाय सिलाय जादों बिसोरनि बेब'स्थाखौ राहा लानांगोन हारियाबो थांना थानांगोन जातियाबो थांना थानांगोन हादोरनि सम्पतियाबो रैखा जानांगोन बेबायदि पलिसि आसाम सरकार बिटिआर सरकार लानायखौ जों लुबैगोन